DMIT interpretation session hon tel te teng ma sapena kona congratulate yai bang DMIT test poimo tak na ta tiu na all mo na ziak le ai ke le nang ma test tu na hi le nang ma na hin khwate nang ma le nang ma ke thei chian wa ma yai bang test ma nang nong kal swa nau kha ka hona ki pa pi ma tua kha DMIT i test now report to ki sai hil chat na interpretation nei ding ka hiya ya hil chat na ichi hanga ya pek kim sipa pek som google kwa pek som sagi tak akim sip se bak hil ding hi kia huai wang ki hil level dakal nga bek lut ding a hiya huai bang ki hil ke diwa yai muna atang pi dau thei da poimo diak dau te iki hil diwa summary dawin atom kim takin bana no ma main le hiai na report kha na sim lum le thak ko ngai ding a hi yai DMIT test kha test dang te to ki bang kia yai DMIT test kha azapen ma awam kha ka tampen ma thei siam le ha ka khat ve na zak jak mei wa thei siam vek den hai kiwa tua hoi taka a hil chat na interpretation tua igen pen hoi taka na ngai khia tua le zala ka som guk som sagi vel khong thei siam pan ding on hi huai teng ba na a report ma no ma mai nan na sim dingu khat ve sim suak de minute som thum khong lut di khat ve sim suak de kal khat zo chiang ai ke la kal ni zo chiang khat ve sim non de hu chi bang ani ve bang sim suak leo chen thei chian ma ding nu na hi chi kha ka hon gen ma sakhile he DMIT test kha man tama sa nga tak mana hiya mundang khem pe wa DMIT test na mundang khat pe wa kha sa nga noi ki peng e lo gawati ale oma lamka ka office kyanga test kha bang oma 2019 na sa nga hi ka pya ka chia Delhi ka teacher pan le sa nga nge na pya in chin ko student te ke la sa nga nuai na pyak lo di sa nga na pyak de a market price suksiat lo di chi khona ong na hila yai kha man tama aman tamba na khat ve te sa dam sung dai a hi hi thak ngai lo wa hi hwa ja ka kha na print khiat u kha ka hon nge na print nai lo bang na hi kha kwa le print khiaun lan hoi taka na kep dingu na sim dingu na zui dingu a hi na print khiat ke wale na chi tak da nung kenyam ma ding a hi color a print on lan black and white khong a print thi lo wa hi color print te ngai ja kha sunga om te kha color coding khong color poimo na om ja ka zanga jaguk vel be ding a hi a print khiat na pek som sagi color page a hi Wai kha print pen kha hu phol ke lang chi le ka hon gen boka hi print khiang lan ke mun lan en thak leo chen na ta tiu to ki sai na kep nawa tam pi pen ma ung pan pi dinga hi na ta te pil na siam na apiang pi pil na siam na alung sim ngai to na ai ke le amizia chi te ai ke le bang cha thil zila chi te vel hi report tung to na thei suangom ding hi Wai ja ka kha hoi takin ngai kha chia ni chi ka hon chiang tha hi pek som lani iphen dia DMIT ichi cha kha dermatologic multiple intelligence test chi na hi psychometric test to banga ki bat lo na chi tom chikin ka hon gen chiang lai dia psychometric test chi cha class 6 tung lamin ate sa hi wa question oma dot na oma why dot na te adong na tung to na report ki pia a hi psychometric test te hi le a report ki khang theya kum khat sung bangin le percent bang za hiam chak khang to a hi wai zowa pi ching lam chau thil ngai sut na nei the chiang te chawin ate su a hi class 6 tung lam te bangin ate su a hi wai zowa lai sim na lam nek tak jong na lam career to ki sai lam do a dia kha psychometric test ki jang a hi DMIT test pen bang banga ki bat lo na psychometric test to chi kha ka hon gen chiang lai dia DMIT test kha
nào băng cùng khát tung làm in test thì à hiya khát về test khát đam sung đại cùng xóm rõ cho test thắc leo trên lại report kỳ bằng mang port de i khut dung te kỳ khang ngay lo bây giờ cái report kỳ bằng om ding hiya khát về test bên đam sung đại hi quay son om kia a khut dung te kỳ la ai triangle te kỳ la ấy cha report kỳ bỏ là hi chỉ khá tam lo có hòn gen hi lệ yain khá piang pi pil na siam na te hon thei so asaka hi yai chi chang kha na thei ding kha bang tan hiam ma ban ya khut lamen siam ma ban to ki sai gen te pol chu ka hi ke pe uma DMIT council chi chan chu apiang pi pil na siam na hoi takai thei changa an hau pang pen a hon let changa bang chi mizia bang chi lungsim put nei di chi te vel chu ki thei chị hang mà ban gen lok na dan le hi tuan kia hi le apiang pi pil na siam nai the cha chu ma ba na ong pi ching chang le wa apiang pi pil na siam na te aki pat ong lam dang lom lo ding hi chi kha the siam mai leng bang tan ya ma ban gen lok nai tham hi le khut lamen siam te dan do nang kum nga zo cha hu chi kha chi lam te hi lo wa hi wai kha thei chan phot leng ut wai ka sa ka hon hil cha ta hi ya psychometric test in kha atudin mun chat atudin mun chat athil hi the na abilities te ai ke la lung lut na te skill set te report in apekhia DMIT na hi le apiang pi pil na siam na te pekhia hi chi kha tamlo kongge na hi masale peksom le ni ai gen dia peksom le ni ane to le huakha a function dan again lang azat na dan zilin gen lang kha azat na nga oma hiya ma a function nga oma hiya left brain oma veilam khwa ko ma taklam khwa ko ma veilam nga oma taklam nga oma ma akigo ma kha som kine hi in wai dan a hoi taka i hisab chang kha bangchi hoi taka i hisab chang kha khut zung som kine ve na i huak le function som khut zung le som kine i khut zung to i huak kha ana ke su khalot tela hi chi kha sawloin ka hon gen chen to lai dia yai DMIT test kha kumza som nga lam research study sakibola hiya mi tuam scholar tuam mi tuam ten kha research bol tu tuam mi pil ten kha he research na tuam sang li lam apia khomu ma apia khom teu ki en chian in chin ana ki en chian in chin huai zo bang chi lak nga lam khut zung tuam khut zung ka chi khut zung kha ki bang lo ve ka hiya mi hing le tunga piang khia khut zung ki bang khat liom lo hi chi kha the siam ma salang wai khut zung tuam te kha ki la khom in chin lak nga lam ki analyze ki study research ki bo la hiya yai DMIT test le DMIT ichi bang chidana yai skin lam to ki sai khong bang chidana mien lung lut na le research hong panu hiam chi ichi chiang a kha kumza som nga lam paisa in chin ka hon gen dia kumza khat lam wal paisa ina naw pang tam pi le tunga piang khia dakal som ni leli ichi cha chuni khat ma naw pang tam pi naw ngek tam pi asiwa icha mi tam pyong si leng lung cha kha miong bei donga ahon bei dong chang wa kha he naw pang te bang ja ka si yam che ahon sui cha akhwak na akhwak kha na kim lo ve he naw pang da kal som ni le li sung asis site apiang khat zo da kal som ni le li sung asite kha akhwak ka na kim lo wai khwak kim lo te ma kha akhut zung et chang kha akhut zunga align ki te khat leom lo cha mai top mai to na khut zung kha en le chen align ki tom de ve na vunu icha align azang zanga pai om de ve wai kha fingerprint chi wai pe na hi wai naw nge khwak nei lo wa piang te bel wai leom lo wai ki para kha myong lung du tin chen i khut zung te to i khwak kha an ki zoi ton lo hi chiun chen wai ta kha neuroscientist khwak lama siam ma doctor te ai ke le psychologist te lung sim lam siam te ai ke le doctor te scientist te mi tuam
pang ho ma kha yai ahon sui wa hiya mi tuam in a sui khom kila khom hiya hei DMIT test kha muang lel ke leo chen kum som lam ki jang tai ka teacher pa bak ngen le Delhi 2014 a pat test anabol hi ta hi mi zagiat zakwa lam ki anga test anabol hi ta hi ma wai ja ka muang lel ke leng chi le ka hon gen baka hi he wai kha ahon sui to won chin ahon sui te la ka aki thei so chu bang ya mi chi le naw pang naw ngek anu gil sunga kal som le khat ma weeks 11 weeks kal som le kharak a khwa ka kibol patunga kha a khut zung te le kibol panei ve a khwa kha kal som le kwa chi lak vela kha ung kibol zo ve huai hun chat ma kha a khut zung te lang ki form zo anu gil sunga ma wai jaka i khuak to i khut zung te ung pai kho ma hi chi kha chiang taka thei soi no ngoma wai jaka khuak nei lo wa piang te chu khut zung leng nei lo mai ma khuak kim lo te khut zung nei lo ka chi che hi a fingerprint pe na hi a khut zung align ki kit te le nei lo hi mai wa hi wai jaka muang lel ke leng chi tam lo kong gen hi le multiple intelligence chi bang chi danang piang hiam chi kha ka hon hil chian dia ya pek som le ni ne chang kha i hai khuak kha apart tuam ma i thei siam din gelang a box tuam ma oma prefrontal frontal temporal occipital parietal yai kha i khuak amun tuam te gen na hi a yai ne chang wa kha a box dan in gen leng ma mun tuam ma hi a multiple intelligence bang chang ki pan hiam chi gen chan ding bang hi lang chu inu gil sunga yom lai kha yai khuak parts tuam te sunga i brain cell i khuak pen chi mai ni ei pa wa kha gen cha thaka i brain cell kha akiki maki hom loi ve mi hing kha den kha brain cell 100 billions brain cell hong kin ei ve 100 billion soi pa win gen cha ta haka crore sing khat lamai dia ma ka thei chian kia crore sing khat crore lak khat lamai zo dia ma 100 billions lam sima brain cell kin e hi a white pen kha inu gel so yom lai ki hom zakin chin i khwa ka aki hom zak lai kha aki kim an ana lut lo ve ma frontal ban a lut tam do leom thei parietal banga i a brain cell ana tam do bang leom thei occipital banga tom do chi bang le thei aki kim an aki hom vek lo ve brain cell pen wai ja ka kha khen khat te na atam na mun te kha he de strength i heart na ma wai naw panga dia chu atam na mun te chu ama dia the all sam di theile thei kin di siam kin di chi nai pa mai ve atom na mun nei kha do te khina temporal lobes bang atom do analut kha hi jan le huai mun function na te kha adang te sang hat lo zo te wai ja ka hiai to ki sai na mun te bang hiam siam na khong sin leo le thei hak sa diak di siam khela diak dingu atem pai na lam hilo ichi te pole ve idna to ki sai luai ma ipiang pil na siam na te a hiya ya a khuak function nga te hi le an en main line prefrontal frontal parietal occipital temporal lobe se chi te yai mona et the me ya e ka hon hil chian da dia poimo e vak ke ya wai jan enun lan a function te wai bang hi chi thei siam mai leo chen pek som le kwai ni pai dia ka hon pai pi dan kha a pek khat ang pai pi lo ka hi na thei siam thei na diwa thei all sam dia ung pai pi ka hi chi kha ka hon gen che thi ma sale hi le le pek poimo tengam fe ka gen mang hil ki nei lo ding a hi ken kha DMIT test December ka parin chin ni kum December ka pat to kha September a hi a kha bang zai ta kha kwa kha som khom kum khat le ching ngai lo kha mi zanga lam te sakta ka hi a interpretation le sunga thelom te le ka thei thuk tama ma wai ja ka kha tom kan bang mang nei lo hial ding ka hi ana lung ham ke leo chen chi kha ka hon ge na hi pek som le kwa yat chang kha 8 multiple intelligence to 19 sub intelligence imuwa a sub intelligence table vagen piwak ngai ka sakia 8 multiple intelligence kinai dana kha khwa ki gen laya function
vei la mangaom tak la mangaom mi chia somom i chia a chi le hei muna som hilowa gia dong om bang ziak azia kha huai chini ma khut jung chini te pen kha tu ni tana mi pil pen scientist te million te mi pil mi siam ten le kha asui khiat zo nai lo we huai pen a khata ki mu zo lo pen ma huai ja ka kha kwa man thei kheswa tuan lo a scale piak di dan le om lo huai ja ka kha a report la ki bol thei lo me hi huai ja ka 8 multiple intelligence explain ding ka hi a to again te kha psychologist ma hi MA psychology bang sin leo chele om ding a hi BA psychology ten le subject a toy khadi wa hi wai ja ka toy sin te kha thuna mai hi lo wa hi a tak ma hi chi kha ka hon gen swa thak hi 8 multiple intelligence te thei siam nop dina tamlo lo in ka hon hil chen dia pek som le kwa yen dia intrapersonal intelligence ichi chang banggen nop na hiam ichi changa hei te ha amau le mau ki chup na tan nei di amau le mau emotion ki thei siam na amau le mau wa lung lut naung nei ding we ve na wai zo hei banga intrapersonal intelligence sang nei te kha mang chi intrapersonal intelligence sang nei te kha counselor khong na counseling line khong psychologist khong la leo kha ma wang ding wa hi align wa hi chi kha ka hon gen chen dia ani na kha interpersonal taklam pang ain leo chen pek som le kwa mai ka gen interpersonal kha politician ai ke le how to te khut jung khong ki mu tam tang pi chi mai ni ya 8 multiple intelligence te ki nei kim ve ka hi nei lo kwa ma ki om lo hilele an hard lo do chi man thu om le la hi interpersonal intelligence hard te chu how to khong politician te khong an hi tang pi do we ve ya interpersonal pen kha midang te thei siam na mi to banga relationship ma mi to ki deal siam na khong a hi chi kha tamlo konggen chathile mi emotion vat thei siam na chi khong leng om khai ma athum na kha logical mathematical intelligence oma why hi le reasoning and problem solving non mathematics khong mathematics chi chang kha math chi chang kha bang reasoning pe mai ve emotion phang lo wa ki ve ma he zo ka ging tak thui wa che khi nge lo affects ki jang in chen reasoning hoi tak ki jang in chen cha maths ki solve ha hi wa za logical mathematical intelligence sang nei te khong kha maths lam khong nuang sa dingu siam dingu ichi hanga kha maths zil het lo piang siam mok di lo we ve hiai munai gen te teng khana thei siam ding chu elama efforts elama pan lang na bang ma om lo wa asang jak me e piang khom pi ai jak me kha wa siam di mok lo agi gen danom zia tak chu logical mathematical intelligence sang nei khat to aniam nei khat classroom ki bang khat teacher ki bang khat enong sin sak ta le bang chiri asin sak ki bang hi zen na pin aza ku ki bang hi na zen pin hiai logical mathematical intelligence nei sang ni zo pen in kha wai teacher pa sin sak na thei siam bai zo di maths le thei kin zo lai di wai aniam nei pa sang a chi lam hi zoi ma maths sin khang ei lo siam siam chi mok lo ai wai kha thei siam na ngo roi ka sa anona kha visual intelligence hiai kha lungsim ma hoi taka thil ngai sut thei na lungsim mit kha chiang taka thil mu thei na hi 3D ideas and spiritual akichia yai pian hi le yai asang sang nei khong hi nge le drawing lam khong siam de ne ve drawing gel painting gel chi te khong alung sim mit kha thil mu chiang lo ma amain chen alung sima thila mu pen chiang taka paper ala yang gel kha thei we ve ma wai zo hiai te loi kha bang khat lam architecture khong ma thil draw na di chi te khong wai ti khong lama kha pai ding wa hi chi kha tom ki ma kong gen hi le anona kha linguistic intelligence
linguistic intelligence a hat nge ya le na a sang na ni nge ya le bang chi di mi pau thei kin di pau na thei nge lo na la khong bang kal khat kal ni vom le chin le pau khe thei pa mai di za ve ka va thei kim chi na lam hi lo linguistic intelligence tom ni te be lai le kha khat vom le le va pau thei nai khol lo de ve wa ma pau thei nge lo na la ka om le linguistic intelligence nei te chu kal khat kal ni om le le bang tan ya ma pau khe thei di mi pau thei siam pau zui thei pa te po le ve in linguistic intelligence kha lai sim na lam hong ang pan pi tu lian ma kha ta hi linguistic intelligence sang nei te khong kha lai la ma le pai do wa hi bang tan ya ma chi le ko hon gen be dia ano na kha musical intelligence ni chi che kha musical intelligence sang nei ja ka guitar khat ve le khoi khanai lo tum thei pa la sak thei pi thei pa chi na lam hi tha lo wa hi gian no pom zia takai le musical intelligence sang na nei nge ya ai ke le na tai na nei nge ya le na music class musical intelligence sang nei lo khat to sang nei kharong tu khom leu kha a sang nei pen kha music ong siam bai zo di ong thei kin zo lai ding hi ma chi kha huai hi zo hi he musical intelligence kha yai sang nei tem kha music akia dik le dik lo khong ma thei khe pa pau aki bangki ala ke sa chi te khong bang le thei khe pa pau ala to i huang khe ta ki tua khe chi khong bang le thei khe pa thei wa hi chi kha ka hon ge no ta wai zu he musical intelligence sang nei te kha romantic dia ko hi single lai bang na hi romantic do ji hiam pasaliam na de la chu musical intelligence sang nei do te bang le chen om zia takai le music lama pai te kha ai emotion alung sunga thilom te kha gian khiat ai ke le express ma i lak khiat dan sia siamoi vai ja ka romantic do vai bo ano na kha naturalist intelligence oma ye naturalist intelligence sang nei te kha bang chi ya mi chi le observation skill sang tak new koi mun koi lakin pai le le thila dik le dik lo thei kak thei pa pau ma observation thil aga la pat et na ki pata om di dan mumal taka gel thei na ne we ve wa zo nature sing te lo hing te gan hing te hong ma pak te hong de diak ding wa hi ai te polin kha nature lover hi wa zo a sense no touch smell te si chi te hong a sense tiu wai te hong kha hat dia ka hi wa zo hai naturalist intelligence sang nei te kha curiosity level la sang hi ve thil thei ut na le ne neu naw pang chik chini naw pang khian khat nu yai banga cha mi dong de no mi ve naw pang khian khat hon dot naw igen khiat ma na sana yai banga chong dong zom mo me ve wa white pol kha tang pian naturalist intelligence sang nei ti a hi chi kha ka hon gen chan hi in atop na pen de na kinetic intelligence a hi hiai sang nei te be lai le fine motor skill chi chan na khut jung te janga thil bol nai ve writing yam drawing yam leng ni thei ai ke le go phel sui ai ke le pa nga tem khong janga thil bol ai ke le i khut janga tung mana thil bol chi ti khong le gen kha ve kai gross motor skill chi cha chu i tak sa pum pi ap ve ka janga thil bol na te he kinetic intelligence sang nei te kha atang pi a kha lam khong ai ke le kung fu khong sin leu sa siam bai de ve tak sa ma thil hi na te khong kha siam na siam kin ding mo atak sa flexible zo ding hi ina stamina le nei zo lai ding wa hi chi kha sao lo wa kon gen the le wa ja ga hi ting kha yan khom dia pek som le kwa toy gen pen kha na taun sang ne hi sang do koi lak sang lo ne ya chi na the na po le the hak khet lo pek som ni la li phen leo chin hoi mu na agra forma ma
pek som ni lali phian lo chen hoa graph form in chen a person ki pe ve koi sanga koi niama chi ma hoi jaka asang namun aniam namun te kha thei ta ti ngona hi pek som ni I lut thak dia he pek som ni pian le dena da na graph dan do ma hi la ya pek som ni pen kha color coding oma hi hi gel khiam la nan wai hi ma print out na ni wa le gel khiam la na paper ma main hi cha print out na kyanga a report print khiat saum kia le koi hiam khara lai pu in chiam te leo chen hiya a rong te ma a rong ki bang lo de vet wa kia ka hon lak pen ton wa ki bang tha lo di ngai report kha e ki bang vek lo wa hi ma a pe sunga om te chu ki bang vek hi le le a percent te khong a color te khong wai te khong kha ki personalize ma ami dung zu yang ki kheng ding hi green a hing rong kha strength a hard now eve a hing rong kha hard na strength blue adum rong kha average ma atang pi te atang pia te la kaum kha asan rong o ma le asan rong pen kha a weakness a ha lo now ma a ha lo now a hi ina khen khat ten kha gray color nei diu ni wa silver rong ma gray color khen khat ten nei diu ni wa gray color nei no mu ale 0% hong ki koi di wai ti kha 0 mu chi nai tha lo wei ei te pol kha bang chi ei te pol kha unlimited potential nei chi nai zoi gray color ma le gray chi gelun lan equal to unlimited potential unlimited potential chi nasan belai le hei te nau hei te pen kha hei om na te pen kha sang lo je jen hiam niam lo je jen hiam khat jo sam hi di chi nai ve hoi zo a hei te pen kha a scale ki pe thei lo a scale piak thei lo ja ka 0 ki ko ya hi 0 mu chi nai lo hi hoi kha thei sem na ngo thoi ka sa hi hoi zo gray mun li tan khut zung so mi ne laka khut zung li tan gray in ya le report ki bol the ha ma hi ya khut zung li sang tam zo o ma le report ki bol the lo wai ja ka kha te song bol vek te le report ki bol vek the lo khen khat mi som nga khong te si bol sak na mi thum mi li mi nga tan khong report bol the lo om saki ve wai te bang kha sumu khong ki pe ki zel ma asumu khong ki return zel hi chi kha tam lo kong gen be lam hile a hoi de agree om ja ka kha mi bang lo ai ke le mi phalo wal phalo chi na lam mi tha ha lo wai hu chi lam mi mong lo izin sak ama ale ma ki sek na za sang kal de chi nai le lai aske lom lo ma ya ani na sa ting sa le sang zo pai thei di chi nai ve pek som ni le thumong phen wa le som ni le thum som ni le li wai monong phen wa le hei kha som ni le thuma pat som thum le giat tan in ka thia wai kha again dan ki bang vek explanation ki bangai jaga kha kharong explain nga top tanong jang ding ka hi som thum le giat som thum le giat tan som ni le thuma pat som thum le giat tan kha ki banga hiya 8 multiple intelligent te kha thuk takang ki explain intelligent khat kha pek ni niang ki explain chat hi omjia tak wai jaga som ni le liang gen chian dinga adang som thum le giat tan kha ong sen mai ding ka hi adang teng gen kha lo de intrapersonal intelligence ability to understand yourself ma ni ki thei siam na ability to understand yourself a hiya wai som ni le thuma ne chang kha chini oma intrapersonal intelligence a kha anuai khan ni ong oma a person bang le wa et thei din om nga la e saw loi gen ke de oi mun som ni le lia phen leu chen som ni le li pena pek som ni le li pena en leu chen a definition le ma hi te kha hu chi a hi chi khong wa ya a first paragraph en leu chen why no I kha remedies to improve intrapersonal intelligence chi na mutia
huai dan chat to ki bang ma in a next space a som ni le guk phen leo chin som ni le guk som ni le giat phen leo chin le ki bol hoi di dan o me ve intrapersonal pen to hai som ni le li pen ai le intrapersonal a hi a hai pen tom sa na ki bol hoi be a ma hai mun la khat na pung sak no pa le activities bol di chi so mong ki pen chin hai te kha ni khara ni khong thum khong bol di ni ve ma na ta nào pang chik pen ma nào ngek lai hi level na bol pi thei ke dia a honu pat dok na ngak dia ai ke nào pang pi ching dok ta class 5 tung lambang a hun hi wa le ai ke le nang ma test bol na hi a le hi mun an en dia ni khara ni le thum bol le chin kha thum sunga ke zomin ma kho lowin activities ni khara ni le thum khong activities bol di kal khat bang khat le ni thum tan khong bol de kal no na kheng di akal no na kheng non di poi lo ma hu chin bol to le chin kha thum tan a kha hi monong harang hat de ve man se mo mo le why dan do intrapersonal ma a next space I pen cha 26 I pen le logical mathematical hi bang nak su khat no pa le bang che de ya 26 are remedies to improve logical mathematical intelligence why pen hi tau non de nei ve wa ma ni khara ni la thum khong kha thum sung tan akizoma hi lew chenong hat to me ding a hi tun som ni lalia a graph pen anun lan e color ya person coding ma a color pai lo he ya kha person coding ni ka hon gen dia e anwai hiya ma gel khiang lan ke le koi hiya ma chiam te lew chen 8% below te kha weakness 8% below te kha weakness a ha lo now 8 to 10 8 apat som ki kal person te kha atang pi hat na ma atang pi do mi om khom na do chi nai ve som 10% above te kha strength a hat na ma mau chi nai ve no wa chat kiat tawale yai som ni le lia a graph pen kha som thum la giat ta na kha ki bang di nga hi chi le ka hot gen dia yai graph ki pada hat pen thum na tan na chiam te ding poi mo thum na tan chiam te on lan a hat pen thum na a percent tam in en on lan a percent ma thum na tan na chiam te wa na wa de poi mo hi aban ai pe non mine pek som ni la khat i lut thak dia som ni la kharang pai thak wala TFRC chi kha total finger reach count na here wai bona kha en suk leo chana nuai ti hona sim vek ding wa hi sim lo na koi lok de dena ki patunga mi hingen kha brain cell brain nerve i khwa ka 10 billion oma hi kachi 100 billion skin hi kachi pen kha yai muna akki ka la hi ma u la da thing ka hon mo gen khom helo wa hi a report hoi ta en leo chen yai muna kha na khuak a brain cell tam le tom yai monang thei khediu ne wewa brain cell tam le tom here TFRC chi pen kha na nga liu liao mi da nga tong ki bang lo de alai la ka en leo chen number ki gel di here TFRC huai pen kha na nga liu liao wa hi chi khat phok le chen gray color dena arc fingerprint type pek som le kwa pek som ni la ka gen sa arc fingerprint type nei te gray color om ti ka chia white gray color te nani khak zen le hiai TFRC pen kha tom zo do design hi tom zo do design ma white nei het lo wang tom hi mi mai level white dan in pom main lan white nei TFRC a number to ma gray color pek som nia gray rong hongom khak ngi le atom di mo ngai azia kha a rich pen ki count lo ma wai kha thei siam thei bang tan yama wai na number en lan ya TFRC chi namun pena kha koi lakin om kha chi en thak le chen ma thi khin na
manga bang za som ngai le za som nga te koi ki kalom 141 to 180 ki kalom ve very good ma ain bon potential ha very good remarks ha lead others and help them achieve ve 60 below te khong kha low in chin need special learning style ma ai kela 61 to 70 te khong kha need step by step learning ma chi khong wa kiat le leo chen 200 plus chi te kha outstanding in chin lo ching na sa tak sang tak tam tak nei thewe ve wa chi hang hei muna sang tak na nei hang anang tha tha ra bang hi ngei ke le chin nei nu kwa bang ma na hi ngei ke le chin lo ching na mu tuan khol lo ding nei ve wa e na set pen kha i sep di thau thawai yai muna sang pi mu za ka valo ching di bang ma sem lo lo ching di chi na lam hi lo ma inborn quality inborn potential a kha bang in ne ya chi thei chat na hi la lai ya tua 22 page 22 next page na en leo chin dominant brain dominant na ta tiu ai ki le nang ma test bol na hi le na khuak koi lam na jang zuwa nang left brainer mo ai ke le right brainer ma koi lama chi na thei chat nop le hi mun na en dia wa person ki piao ma alaya in le chen a khuak lim nuai chata a person a tam jok na lam pen khan nang hi nai ve na veilam a person tam zo som nga tung lam na nei le nang veilam jang tam zo mi chi nai mai taklam a person tam zo na nei le taklam jang tam zo mi chi nai mai hi hai kha ko hon gen dia yai left brainer right brainer ki balo na chi ti khong kha na na sim me diwa a pekin yai munen a thuk takin ka hon gen ke dia left brainer lam na hi a level tom chika gen a chu ai kha analytical I banga logical lam da wa hi a logic ma thil ngai sut na ki chen tak ni ngai sut na lam hat chi na lam hi dau dia right brainer tak lam tam zo hi ngai ngi level creative brain ma yai te kha thil ngai sut na lama kha hoi tak nei wei ve wa creative ve wa hoi tan kong gen dia a person khan en diu ania gom le chen left or right pen gom le chen 100% phachat ding a hia a person anu lan 5% sang nga tam zo a ki khiat ngei ngia le na balance so ngai balance chi cha chu na taklam to veilam a ki khiat dan kha tam lo za zen en chin bang tan hiam a ki ki mana bolu ngai chi nai ve a person nga wala ma khat lama 55 khat lama 45 a hi ale 10% ong ki khiat chi nai ve ma le man sem ka gen dan 5% tu chi cha chu khat pena kha 52% khong di khat pena kha 47 khong wai ki kal vela hi khak le chu 5% ti kala om kha chi nai ve wai hi le balance ngai khol lo wai sa tam zo hiam niam zo hiam 47 sang an niam zo hi le chu 5% sa tam zo ki khia 53 sang tam zo ong hi nge le 5% sa tam zo ki khia chi nai pa me hi ha wai kala kha wai bang kala kha balance ngai hai balance na dia kha mid brain activation program ki chiom ma hai kha hoi a hoi hi ya ka teacher pa del hi ka teacher pan kha 2014 a ki para sain chin 2014 lak vela naw pang khat kha sing khat sang som sing khat ala ka hi ya a program man kha tam ma sing khat line chin ni sung program naw pang te jingkal da ko ki ma pat ni taglam da nga tan hong thil to an tam ki bol pi ma mid brain activation program akalma sapena kha ni ki zat pi di akal no na kha dang ni ki zat pi non di ken le ka sina hiya ya mid brain activation program penal le certified ka hiya I practice bol the ka hiya ke ma mai le hi the ka hi chi kha tom chicken kong gen de a phat tuam na ka hon gen zual media DMIT to ki sai khat cha thi ki le le hi mona balance ngai hi chi khong ka hon gen khak je ken mid brain activation pen kha mid brain chi cha ya I huak to ya spinal cord no inung lama inung zangu akizop to ana ya I huaka mid brain chi kha neu chi ka hiya
ipiang tunga ki activate sign chin kum nga tan kha ki activate ve na thei dingo kum nga tan ki activate kum go ka ki pata deactivate ta activate non lo a khonunga i activate thak lo nga le dam sum kha activate non lo ve yai midbrain activation program midbrain activate apoi mo na zia kha chinga ka hon gen dia khat na kha yai midbrain activation ni khuwa kha veilam to taklam aki balance lo pen khang balance ve khat na ni na kha thil izil penong kin sak ithil zil I learning speed kin sagive ka teacher pa del hi ka teacher pan kha hin chen a test bol anaw pangte ana study na kum get kum kwalam ana bol na kha a thei so chu bang hia mi chi le naw pang he midbrain activation program ma nuai bol te kha a result a scholar result kha 15-20% ki kala pung tawive siam to lai ma ale som le nga le som ni hilawai to again pen a person ai ma 15-20% khonga result hoi tawive a test bol zo tia I bang zia khiami chi le ya na khuak veilam to taklam pen yai ki kala message stimulation yai a signal pen kha kin sake ve wai ja ka learning speed kin athum na kha midbrain activation program hoi na ma hi le athum na kha okay sorry athum na kha na sense te ma na 5 sense see touch smell hear chi te hong i 5 sense te kin sak heart zo sakive heart zo di ma yai bang hatung to na ali na kha long term memory ma short pi chiam te the na thil pethia hi chi hong a hi a oi na ma a hi a kum gu ka pat kum som le gu ki kalen kha za midbrain penu activate di guarantee sa kum nga noi lamin hi theilo aja kha mawa ki activate la hi kum go ka pat kum som le guk za activate di 100% sure sa kum som le sagi apat activate na di chan song tom to do men chen kum som li tunglam te bang chu ki hi sak lo vet mai aja kha midbrain pen activate na di chance percent to ma to me ve kum som li tunglam chu hoi ja ka kha ki hi sak khol lo kum som ni le nga kum som thum tan in le hi le poi khol lo ma activate lo na di chance kha om tho la le tam lo vak lo kum som li tunglam te chu activate na di chance tom lo kum som le guk tan chu activate di sa guarantee hi hoi ja ka teacher pan hi sak char rem chen khat ve program sai na de naw pang giat bek ngai a hi atom to pa tu kum zalam kum ni kum ka training lai ta na kha khat ani ve khong ka sai zel chen mi naw pang khat kha sing khat le sang li ala ka hi a 14,000 sing khat le sang li atel na man hi a naw pang giat khong la sakin chin atom to pa giat be kom ngai ma icha Delhi khong chi cha mi lai sia mu mi na poi mo na thi we vewa ma elam khong chu sum le ki nei kholo poi mo dan le ki thi lo yai tes bola na person u ki khelwa khong ma bol nuam no mo leng thu jak leu chen I bol ge di chi nai ki la le ma naw pang kha giat be kom ngai cha alung lut ten kha ong thu jak leu chen giat khong ching chang khong bol pi tho di ka hi ina ki man zo thamang bol pi ding ka hi ma midbrain activation program kha ki man zo thamang bol pi thei ka hi chi le tam lo kong gen hi le hi ya na khuwa ku kha ki balance ke luat le hi de dan tom chik ning chik khat ka hon hil dia na khuak taklam in kha na veilam taksa te control eve na khuak veilam in kha na taklam body parts te control eve na khuak ki balance ke level khathum sung na zat lo na lam ha taklam nge na not na hi le veilam ma not phat de asia nom lo na zat lo na lam taklam ma bol pek na hi le veilam khonga pek phat mai di zat lo na lam jang tam le chen huai ta na le na khuwa ku kha aki balance lo pen bang tan ya mang ki balance ding hi chi kha tam lo kong gen thak hi I pek som ni ki thagun lan sorry som ni lo
som ni le lin ki thagun lan he mona khat kong gen khak lo ma hiai kha 8% te weakness ka chia hia weakness teng kha strength va su angai lo ba hi mi pil sap te khong mi pil ma te na hi dano bang ya mi chi le amau kha weakness pen weakness a ko in chen a strength a hard na teu kha na sat ta ka phung vu in chen ma na sat ta ka kibol to in chen a hard na te pen wa kwa ma phak zo ri ngom lo in chen a hard na te jang a nek zong na ung so azel we we wa wai ja ka wai na weakness na hard lo na te pen kha hard lo na da nin nu se mai le chen chi kha ka hon request a hi dia chị hang à hạt lộ na chị dia chị chang à lẽ bội mộ diak đâu nôm khi bol hội tuang mà khen khát nôm chị khen na intra bội mộ diak inter bội mộ diak cái về mà vậy tên nhị bằng bội mộ diak cái về vậy tên nhị bằng atom không hay là chú bol hội tê tê lẽ ngài thôi chị khát tam lần con gen xóa lẽ nó thị xem lô bằng hiam om lẽ ki hau thei luat a hi na report to a far space pena pai leo chen ka phone number ma ka email ma ka website ma cha contact thei sa ka hi chi kha kon gen zwal hi le okay pek som le ku kai kik dewa naw pang te mezia ai ke le nang ates bol tu nei le nang mezia i sui dewa pek som le ku ka tungnung penen leo chen primary to secondary oma hãy biển khá mít chỉ áng kỳ bằng lậu đi anh quay à tia hi lia thu là tia kỳ bằng vứt đi primary à khen khát tia dominant om đi secondary à le dominant om phốt om đi về mình sẽ muốn mất là anh nia dominant tua con om đi khen khát tia primary à steady om đi secondary à dominant om đi personality nị hôm thế về primary chỉ chân izat tam pen izat masak pen à hiya secondary to primary a personality ki bat ki le a khonung chang bang tan hiam zo cha secondary pen o lang ke jang to de chi nai rồi a ki jang la zo hiai kha outgoing reserve oma outgoing chi che chu kholai pot hat chi de lai chet khia hi la le mi mai ngầu chị dia zoom hát lâu đậu chỉ mấy này thể xem đi nè zoom hát lâu đậu mi là cả nuam sa đậu mi pot nuam sa đậu chị này outgoing khá dominant to influential là hiya tak se chị chang à khá leadership again này hiya leadership khá dominant to compliant khá strict về people chị cha khá solve the way về steady to influential pen khang soft leader ve ai tani personality reserve chi che chu bang zoom hat do mi la ka nu nuam sa khol lo ma ni khong nuam sa zo pau tom do ma sa pau dang in gen lang chu introvert chi te ve compliant to steady pen kha introvert a hi ma waya abang khatte simbe leo chen next space a le thawa next space ai pen zo diwa pek som le kwa som le dia pek som le sagia pek som le sagia pen on lan SWOT analysis SWOT chi chang S a kha strength a hard now W a kha weakness a hard lo now akibol hoi na dingu T threat chi cha chu apil wang na ding te we ve ma O chi cha chu opportunities dam sunga kibol hoi theu midang ten le aham phat pi thei teu kha o e ve ei personality kha tamloin hil chat na ka hon nei dia tamloin hil chat na ka hon bol lai dia thuk tak ang gen lo ding ka hi khatna kha dominant avasa lim to ka hon gen khom dia dominant te kha iga la hi iga le chi chui pawa mangita va khu lo zen do va pa lo zen do simbu lo zen do igal i wa lim em mai lo chen bangita ka mang hil zol e pau khak ke zan to ma hi wa ja ka sa pau lam ki ni so sim ma
eagle power nana thei me dewa element leo chen ya eagle te kha bangchi ha hin khwau amau kha vasadang te to leng khom ngei lo ma amau to amau le leng khom ngei lo atang nge na lengu niam chik chika le leng ngei lo sang pi pi lengun chin amit tu kha chiang ngi ve sang pi pi leng deu le le tua la thilom te la chiang taka mu thei ve wa ma eagle hiai dominant personality te nang dominant na hiya chi na thei chen no pa le pek som le guk a pek ma sa pe na en le chen pek som le guk ai lan primary secondary en in lan dominant akigel kha ka le nang le kha chi na nei ve primary a dominant in khalo secondary a dominant na hi ale dai pen na zat na nung jok ngi di primary to secondary ani a dominant na hi le adang te omvak lo dominant chok nang personality chi nai mai man siam ma le okay hiai kha ichin kong gen di alom pi dawin na thei siam diun dominant te kha zala ka som ni le nga khong khovela mi hin ki ome ve hiai bang mizia nei dominant ani na kha influential kha wang ma mai arc fingerprint type ichi te here gray color ichi te pola here ma arc fingerprint type ai kha 5% khong khovela 5% khong vel zala ka nga khong chau khong ki mua hi hei te kha politician te do khong ei vewa den again sa chi hang ana report ka bol thei ki chi ka hon gen khak bang ya mo ma le arc fingerprint type nei na mizia chi nai chi loi ve na khut pi tua ka arc fingerprint khak ki ale influential kha tuan lo den khut zong dang au ma le ma wai ja ka wai bang ai sa pa a ke chu influential na ki chi mok lo de na report ka bol thei ki report ka hon piak ki le na mizia na thei chat no pa long dong le chen wai mizia pen chung hil thei lua ka hi ma a report a software te jang lo wa leng hil chen thei ka hi adik takin gen leng mi a khut piu a fingerprint a khut piu ena kha mizia thei mai ki ve to he pek som le kwa to pek som ni pen ken chu gen thei mai a software le zat ngai lo ba ma chi khatam la kong gen hi le simbu comply na pen kha tam zo do ma stadia kha tam pen ai ve khovela steady ma va khuwa pen tam pen ai melep dominant again de hey dominant te kha dominant ama sa pen a hat naw a hoi na ma wa hi le yai te kha goal oriented tup le ngim khong nei dingu apiang pia pot khe mai de ve ma sin sak lo vak ki leng le tup le ngim nei poi mo hi chin sin sak lo khol ke leng la mawa natural liang pot khe thei hi target centric ki chi chen chu bang thil tup le ngim ma nei chiang wa na sep chiang a lo ching ma sia hi tun tup gu na nei mi te vewa ma atop ta na tung mau kholut lo chi te pole decisive thupu na lakin thupu na bol thei pa mi independent ma ni chawa khosa ma ni chawa na sem thei mi dang te ha sot khong ki la le sem thei mi dang ten wa pan pi lo hol ke lo le amau chawa sem thei te pole ve bolt ichi cha hang sanu ma hang san na le neu confident le nei dia ko hi ai ten kha hi ai chili te la ka kha dominant personality te kha confident hau pen te pole wa ma confident chi ki muan ngam na a hoi lo na ma hi le manga chi le hai te kha he pa pau he bayu lung tomu chi zen ni lung tom na chiang ni wa hi egoistic chi kilian sa kha pa pau hiya personality miziali tengla ka dominant te kha hin khuwa ta ka le lo ching na hau te viwa tang pia wai zo thu gu khat kong hel de hin khuwa le ki ngai sia
mà stress hào te pol kha dominant tiếng hi zele bewa cái là thị thuốc đa na cái thị chiam na tan ka hon gen dia egoistic chi chu kilian sak pa theo mà rigid chi cha hak ki heng hak sa sao mi chi hong le mok zui loi với hai te polen mi chi dan ko om de chi khol lo he steady chi anwai an lo chen steady te hong chu comply ni chi te hong chu mi chi bang a zui thei pa pau dominant te chu alung sim ngai to na ki chi dan hai ki le ki chi dan sang a hoi zog đi chi mai ba amao ngai sut na sang a hoi zo a bang hiam thil na vagen thi ale chung zui lot tel dingu hilele mau ngai sut na sang a hoi lo zo khong thil na vagen na le chu zui mong lo dingu khem but zo lo di te hi te pol kha khem hak kuma ngai khatom cha ka kong be la pe lan hoi zo a big picture pen kha lose kha pa the we hi na apil wang na di ti pen anon lan mi lungsim nat di khong khwal vak khol loi ro te pol kha a thei lo ka la mi khong vasuna naw ma thei lo ka la che zen ni azia khai te pol kha na sep thai lo pen mau lo chingut lo wai ja ka kha he pa pau dena weakness a bang ja ka he pa pau lo chingut lo ana sep khong vasu buai ai kile amao ngai to lo da na thil khom pai chang he pa the we wa ma wai zo mi dang te ni lung sim khong le vasuna kha pa theu wai zo he te kha ignore relationship ge na chu hi chili tengla ka kha dominant te kha hoi lo pen relationship nunga tang wal chi khong le sai lo vak khol lo de ve ai te dominant te khong kha ma chi hat tom chicken konggen hi le relationship cha chu lom tampi nei zeng zunga mi tampi to vakin hai chi hol lo di khat le ni khong nei tham di ngu ani wang lak te cho hoi taka thwa di ngu chi na lam hi zo ai mi to ki se hi mim di mi to ki tuak thi lo chi na lam hi lo ve risk sang pp lao isolation approach chi cha chu bang yam na khonga sepa thil khonga bol changa mi tampi khong va zon va kai khom chi te khol lo te khina ho chicken gen lang biakin kai di bang hita ma steady chi te khong in kha bang chi di a personality dang influential compliant chi te khong in chu mi dang khong va ton de va biakin kai di bang le lom te khong va ton ding ngui cha va pai ding dominant te chu amau biakin kai de le dai ra ka biakin a pai gal ding wa mau chawa isolation approach neu ma dam sunga ki bol hoi thei nau a hoi na ma mi dang te le ham phat pi thei piano kha opportunities o a hia wai kha visionary hai te kha ma ban mu khol na nei thei ai vewa mu khol nai chi chang ni dang prophets ai ke le thu hun lui laia ma ban mu khol te khong hi lo ve ma bible ma ban mu khol te chi khong hi lo ya mu khol na ki gen pen kha ma ban to ki sai ngai to lok na khong chiang tak nei thiu visionary midang te mu lo khong mu thei midang te mu lo khong mu thei chi cha si kha khong doi khong mu thei chi na lam hi lo wa hi to ya influential hi le steady le hi te pol chu ma ban sau pp ngai to khol lo ding u ka chi om san be lai le amau piang pia kha mok pot hiat lo te hi le ain sungu hiam a teacher te hiam a school alom le wal thwa te khongin ma ban to ki sai khon again pi ma ban to ki sai khong topic a ani wa mo wai te ki para na lak so no hi level visionary hi thei ve tho hi le automatic amao ngom lo ri automatic amao om te chu dominant te ve wa no ma ban sau pp mu thei to yai da na ngai sep to le kum nga zo che ei chu kilo ching ding a hi hay cái lệ tòa đàn này bay tàu lẽ cùng ngài lấy đại cây điệu chỉ đàn động mà ban mũ khẩu thể nào này thế với vậy rồi hay tiếc khá inborn leader review dominant thế mi mà pi theo mà hiểu tu hi theo với vậy rồi mi khá motivate thì mi khá hát sọt xia mới vậy hay tiếc bỏ khá mà hát sọt nào lắm không hi theo motivate others dominant khá hoài hi nị na khá influential yai kha peacock a hiya peacock te kha akima pa ma mi wa pai changa
akha tiêu khana hi pale ve mi at thei dia ma attention de de we wa peacock kha a hoi na gen ni strength enthusiasm chi changa a phu lu ma a hin khau to ki sai khong la phu lu energy new tha tam new attention seeker mi phok na chi di ha bang attention mi ngai sak na dong utu cheerfulness nui mayu nui tayo nga unlimited potential ne wa hi a hoi na ma te khai hei ti hi akima pa ma om khanwa manwa me ve influential te kya nga ni na kha au hoi lo na a weakness tiu a ha lo nau kha need pu se te loi khap ha sot ngai sol ngai na sol tam zo kho pa le lo ching ni chi dan do pian sim le wa dominant te chu sol thei lo na sol ha twa le hi lo dau ding influential te chu sol ha ta lo ching thiu sol tam thei time management hun zat dan khong le siam vak kho loi wa ma organizing planning ni chi te khong le siam vak lo talkative fu pau tam oi jiak chu mi ngai saku te cha ma attention de we cha oi ja ka pau tam fear of losing thil man so di khong la wa lao lom le wal man so khak di khong la wa lao ma mi le ngai mi le mau ngai cha trade apil wang na ding ai le management lam siam vak lo ana kizilwa management lam training khong la kwa hi la chu siam lo tham dingu to khong gen te kha ain bon wa hi ma ain bon quality sa hi gen think from heart a khwak jang khol lo din chen alung tanga ki pata thupu na khong la zel de we wa lung tanga pati chi cha chu ai mo son in zo zo di ma a hoi asia chi lam sang yai chu hi tuak lo zo he pi huai lo yai zo he pi huai lo hi mai ni dikki le chi dan dau the ha ma ban sa pi mu khol lo di ngu ma tu nia nek dom nak le hun chi dan dau le si mai ve yai te pol khat zo cha bang kan ne di kum khat zo cha bang ka bol di chi lam khong le ngai sun vak khol lo di we wa o opportunities a hoi na ma te le hai ti kha hinga hingu akima pa ma om le no ma no wai zo yai ten kha relationship no pakal nga tang wal kal hi in lom le wal kal hi le kha hi lim siamu ei ve wa ma wai zo mi min kha amau kyang om kha nuam sao min amau de we ve wai zo center of attention mi ngai sak ma attention nei tang pi te ve lom le walak bang len le chen influential khongom kha ka le thu nei dia odiak ding we mi thu zo diak do ding anon gen dia compline ni chi kha simbu a hi simbu te kha bang chi simbu ten kha ngo kha 360 degree he the we wa mi hing ten kha 180 degree ki he the ma simbuin bang chi aleng khiat dek chianga alu kha heidin chin ma khat ve hei suak de wa mi ngin chu ilu ki hei suak thi loi wa ingong tan de cha simbu ten chu angong cha hei suak the 360 degree hei diun chin akima pam hoi tang chek de bang ma lau hwayom ke chi a thei chet chianga kha leng khe pan di ngoi hi ma yai te museum dan eve simpu tung to na yai te kha analytical style jang we ve ngai su na hoi tak om det observation skill hoi tak ne we ve thil yai chu dik lo ama pai dan khong hoi taka ana en khete ve wa yai te kha perfectionist bukim u tu thil chu a bukim di mai a hoi bukim di a hi chat di mai chi dan do te pol lung sim nei te ve wa thil chu hi na lam pe kha adik de accuracy thil dik ma za bukim di adik kim di chi lam ngai su na ne logical thought influential te to ki bang chat lo ma steady te to ki bang chat lo logical thought ne wa logical thought chi cha chu ngai su na chi tak zangu alung tanga ki pada thopung na la khol lo un chen alung simo pat thopung na la zo chi nai ve yai te pol hoi ma naun chin perfectionist hu bukki mu tu hilale hoi lo na choi le thupu na la khe pa the lo
dena dominant te chu thupuk na ball pa the ichi voi ma le decisive yai te chu decisive lo thupuk na ball diu hi tok lo le hoi taka ngai sun sip diun chin thupuk na lak cha le kip diak ding hi a hoi na khat nei ma oi lo na chu thupuk na la khe pa the lo ti khian na tu nia thupuk na lak di tu dak ka la thupuk na lak di chi te khong ball the khol lo dingo amao kal khat kal ni bang ki ngai su du le poimo khamei the ma dual tho di chi cha lung sim thwa ni nei bible la lum lo vot lo ki chi te pol a bible lam chu i gen kha da dia banga lung sima amao le mau ki suang to adenu ki swal to adenu kading dio thu gen in ka vading dio kading ke dio ka ho ke dio chi dan do mau le mau ki swal khop den we vewa hoi lo na oi zo kha thil ho chik mistake ma mistake chi changa hi khel ho chik te bangin le hai te pol kha hi na the vewa thil ho chik mistake te khong hi khel te khong le buai pi un chen ma buk kim hut lo wei cha hei te pol apil wang na di wei le ki pa hak sa wei vewa lung kim hak sa saw za lung kim hak sa saw aziak cho mau buk kim hut lo hai bang hi chidan do hi kha zo le a za lama ina se pe ni chis do le a tu nei na se bi chi do le chi dan do hi chi dan do haw thon chun lung kim hak sa le sa asak na chiang wom lung kim thi lo chi nai lo we ve pathian thu bang ha da ha ma lung sim bang sa siang tho bang hilang chu lung kim thi tho hilale yai adang teng sang a lung kim hak sa zo chi na lam hi zo ve adang ka chi cha dominant influential steady sang ama lung kim hak sa zo do wa zo thil pai zia ma hong thei siam pa lo khol lo kho tangin kha I pai zia me ve hoi pian hi khol ki lale ina zu yo me ve hwai te khong mau kha thei siam hak sa khong sa theu wa zo hei te kha apil wang na deu chu amau to kituak amau siam na to kituak amau mizia to kituak na khong azong ding uai te sep ding azia khe te lung sim put chu na ka sep khat pewa a hoi bukim di chi dan do chen hoi bukim chi kham hin khwa kha om loi ve moi ei to kituak na khat sim lang le a bukim ki sim thei khol lo perfect khol lo di hilai ve wai jaka ei to kituak lo skill set to kituak lo immediate to kituak lo ilung lu na to kituak lo khong sem leng chu a hoi bukim a perfect pen khang gam lama ma di wai jaka kha na kitua pi te sem le chen nanga dia kha ada no ma di chi nai ve yai complaint tia de poimo ano nai le e dam sunga akizat the na tiu midang ten ham phat pi the na tiu ai te loi kha perfectionist hoi bukim hut wai jaka sum le pai khong ai ke la numbers to ki sai khong calculation khong huchi lam do hi le khamwang muang wai wa sum le pai khong kiem de le ching khat le mang sak khol lo ding wai ai te pol perfectionist chen a rational approach new athil bol athil ahin khojat danu khamua mu mal chi mai ni the siam dena mu mal ta ka hin khwa jangu rule set siamu dan bol siamu ve school dan di hostel dan di saptuam dan di chi dan do rules ma set siamu compliance officer khong compliance officer na the siam mai do oi zo awa ku ana sep khu pen khong le kha control siamu hi anon again dia steady yai kha milepa za la ka som guk lenga chi vel hong kha comply nong hi dia steady to yai tin hang kinai ma e atam zo te kha steady ya ki oma hi mi lep kha he steady te kha people min lenga ngai na mau le mi ngai na ma mi to ki se khol lo te vewa steady te kha mi to ki boy mi to ki sia se chi te pol kha dominant te vewa ma aziak cho weakness wen ve aggressive egoistic kilat sak na chi khong mejen en chen steady te chu a hoi na ma mai le people's relationship oriented leadership style soft leader vewa heu tu na bang sem khaleu le hei te kha za kai ho za ngai ho ma soft way ve nemu
dominant te le khau vil velu steady te le kha khau lo ni mu heu tu na bang sem le heu tu na sep sang kha member apang deu le hoi zolai ve ya steady te excellent team player mo flexible amau chi lo dan khong le zui the ve amau ngai to na to ki to khol ki le mi chi dan khong pom pi thei pa pau zui thei pa te pol ha en i thei siam da na chu nào băng thu mảng ít chị tế bỏ lên hụt dẹp chít chứ đã bảo lâu đi chị chứ bảo lâu à ông tế bỏ mà dominant tế không ngay là chứ teacher tế không lên sale ngầm nếu là party không lên sale ngầm sale ngầm nào biển vật bạc và bác ta cái hi cái chị nào làm gì thà lâu in trên sale ngầm ấy chị chứ anh chú confident cái muôn ngầm nào hao hi bay về hội nào làm khát được mà mi sale nào biển nó chú hội vắc kia là lẽ yên bị lại đi á hay steady te hội lộ nái lẽ hát lộ nào vậy lẽ emotional lộ khá sẽ bạ thiểu love story bằng nhân nên ai cái là mi khá din ada hoài bằng hiam thiểu yên là mít tuổi cải bạ thế mi đang tia để khá thiểu ngại tua lo gì nụ mi đang tia khóa lo gì nụ mà considering too much for others midang te khwalo zenu achang amau tup lengin te bang le kha suwa zel dingu midang te khwalwa na zia ka ai kile ni amau le mau khong ki sacrifice dingu ha ka sangam te lo chingna de nak le chi dan do mau le mau khong ki sacrifice we wa ha wai zo kha yai te loi kha lack of goal and aim ni chi chu bang amau ma kha tup lengim chi khong ma ban chi khong khang ngai to vak kho lo ding ngo igen pi lo nga le ma avoid change he ten kha ni hin khwa ki kheng chi khong nuam sa lo ki kheng ut khol lo ma si apil wang na de wai le influential to steady te apil wang na de ki bang lack of management think from heart unable to see foresee ma ban sao tak mukhol thei lo tu nia nek dom nak le hun chi dan do long sim nei te pol they live in today tu nia hin khwa jangu ma ban sao pi lo wa khwal lo chi cha nang bangu pai ta ma ban khong lung gim gi ge khwal mi nei la chu na neu la ya ai kilen na hon khang to la ya chi mai ni na nu na pa hiam na sung kwan hiam na lom le wal hiam ai kila school an na yo tu te hiamin vision ma ban mu khol na to ki sai khong na sat takang gen pi ja ka huai ti tung ton khong an hon lak khong hi mai the ve naturally takang mo kom khol lo de ma hei ti azat pang pa kai the na le dam sunga ki bol hoi the naw mi dang te na ham phat pi the naw opportunity sai le hei ti kha team ball siamu can build team team ball siamu mi kai khom mi huai khom chi khong siamoi ve mi kilem sak chi khong la siamoi ve ai te pol ma wai zo supportive fu thil hoi lamai la chu nung thuap di sa man supportive fu wai zo situation kha handle siamu hi ma da lo zen kha se lo zen thuak zo lo zen chi lam te sang kha handle bang tan ya ma siam zo ya kha li taki gena nanga kha ve kai khol lo di ve hoi ja kan nanga pian cho ngai hoi takin ngai thak le chen poi lo hai ning chik to video pen ning chik bek thakin lan nang bang dominant nei le dominant ni ve thum ve ngai o influential nei lo wai cho adang te nanga lo te va boi pi luat ngai lo hei kha a test psychometric test le men chin DISCD ke chi hi DISCD ke chi ai psychometric test kha sang le jani manomin chin sang le jani ya test ma ni kum lamin test ka bola 57% dominant ahia kia kha khathum zo kha test no na 55% dominant ni tho psychometric test chi ma banga result khaning chik chika ki khang the tamlua ki khang khol lo ma khathum zo kum khat zo chi khong to ya DMIT test ka bola le dominant primary to secondary ania dominant ni kha ve ka gen no pom ji ai le a report khadik ma hi psychometric test le
DMIT te song ki bang to ma a report ong ki tua ka hi chi kha kon gen chan wa ma wai ja ka hian apply chu ke dominant ka hi ahanga influential steady compliant chi te khat le nei khalo chi nai lo ve hiai tengli la ka kia kha za la ka atam zo kha dominant hat pen chi na la mi zoi ve naman se mala atam zo kha hat pen dominant adang tin ing chik le nei khalo chi nai lo to le ka hon ge na nang bang steady the vision khong le nei the ni ve dominant tia naman se mala khát lên này khá lâu và đăng tế khát lên này khá lâu chị nào lắm rồi chứ cái tiếng li et khô mà năng ngã khát hát biển chị nào rồi đăng tế lên này thâu percent tam lâu là vậy này mà chẳng muốn tốt đến cái ta thấy xem bị nó không là ít cái đồng thắc rồi đi vào tuôn bẹc xôm thùng lấy quá xôm lì ông phèn quá này bẹc xôm thùng lấy quá making sense đây khác con hiểu phía vắc à ngài kia sense ipiang pi sense te hiya hiai khana thei siam deu chu te khina I chi pen bang c te khina c pen bang kha a percent atom ja ka hiai chu mit hat lo de spec bot ngai chi na lam hi lo wa hi a power hat le ha lo lam hi lo en chin a ki again kha namit zanga bang chin thil na chat theya ma bang chin thil clear takin na judge thia chi na lamai ability to judge things by testing, by smelling, by touching, by listening, by seeing ma ability to judge things chi lam hi zo hi mit power ha le ha lo chi lam khong hi lo hi ya kha a person a ki kim tho le chiam te vak ngai lo person a hat pen bang adang te to ong ki khiat lua ta person tampi bang ang ki khiat le hát pen chiam te đi khát bằng niam lo zen om mal le niam lo zen pen chiam te đi hoai ti kha hin khwa tak taka le kilang tham te ve u chelo wa person ki kim sim a graph en lo chen ang ki kim sim ale bel ba chiam te vak leng hai lo wa hi chi kha tam lo khong gen hele hoai to ki bang chat pek som li le en lo chen a hat lo pen ma person bang za hiya mang ki khia hat lo pen ai ke la hat pen person bang za hiya mang ki khia tam lo zen chi hiya ma ma le chiam te lel di aki kim sim le chiam te luak ngai lo wa hi an thought process pen le jana again to ki bang hiya action process action tam nei te khong chu fel do dingu thil sem khe pa dingu thinking process nei te chu logic ngai sut na hoi tak le imaginary ei pa bangai da le khwa ka thil mu chat na te ma hoi taka jang siam thei jang khe thei chi na lam hi a textile chi chan chu i tak sa pum pi i khut te i ban te hoi ti khong kha ki tuak taka acting siam na lam to ki sai do chin thei mai ne ma i tak sa janga thil bol na to ki sai do te auditory chi chan chu thil ngai ibil la jak na te hiya visual chi chu thil mu te imu te limla ke mu te image mu wai thil mu tung to na thil i thei siam na te hi hai kisim me lo chana tunga azo dek phial hi za ngai ham dia ei tamlo vak lo hi tuna pek som li la khatin i phen dia object driven concept driven oma hei teni gom leo chen kha 100% hi chat dia hi jang ching chat de nang koi lam jok na hi a chi ve na ki ti to a person a tam jok na lam pian na hi nai ve hei anin ka hon explain there object driven person a tam jok ngi nge le hi pian na nga hoi takin ngai hia le object driven eti kha thil analyze siamu situation ma situation khong thil suit siamu ma in chin hete ngai sut na ngai to na kha facts thu tak reality atak tak te khong le practical approach ni we thil a bol te kha very practical chi cha chu sep hiat the di thil khong ngai sut na nei the ma hete khol kha
tup na target khong goals khong ai kile challenges chi pa bang do challenges thil hak sa do khong peleu chin kha hei te loi kha ung thanuam sem ding motivate ding ma in chin hei te kha rational thought process ne we angai sut nau hoi taka zangu ai emotion sang kha angai sut nau jang zoi ve alung tang sanga angai sut nau jang zo in chin calculated risk chok la ding calculated risk chi chan chu ye chu bol khel to pa le hi kan hi lo di ye chu chia i banga a risk pen ma hoi taka ngai sun dat deun chin wai zo changa thupuk na la pan zel dingu a hi ichin na thei siam din gel leo chen tunga object driven pen kha logic head head logic logic or head gelun lan object driven kyanga concept driven kyang kha heart chiun lan or heart or emotion driven emotion driven chi gel leo chen a thei siam nom di a thei siam anop di concept driven a person tam zoten ngai wale heti kha thil visualize siamu situation khong ma ban pai ding dan ma ban ke sai khong bang le ngai sut na chiang tak mo mal tak nei thei we ve heti khong kha ngai sut naw kha dreams cha thil khong muang kala thil ngai sun hin khuat atung di chi chi thi khol ki le ma thil ngai to khong nuam sao fascination ai kila impractical approach khong nei thei se ku impractical cha chu om lo pp khong bang lang bol the ve ai te phol wai zo kha ai te kha reward people's to sense of belonging why teng thum peleu chin kha ai te khong thanuam di reward si thei siam media reward banga na sep na te ki pa pi na ma rewards pe di wa zo mi ami te ma nuam di wa zo khau sense of belonging ne si cha chu nang nuai bang na sep le ama ada na ngai to sak de na in kwan pi da na ana bol le chin aman kha na sep tha i so di chin ai bang motivate so de hete lai kha emotion thought process alung tang a pat thupung na la zo ma banga emotion in zo wa zo risk sang pp lau calculate khol lo thil a risk lak tiu executor thing karom non adena to ki bang left or right pen velam taklam pen gom le chin za ching di a person tam jok na lam pen nang na hi ma executor the kha good at planning and execution thil som deun chin sem khe pa dingu a hi etoloin kha a team member anung zui ti akipata result ma til result kha la khe the wa hi example hoi taka pang the wa mau ma in chen hoi zoa etoloi kha goal target to recognition pe tamle chin kha tha it jak dingona set ma thinker te hi le project khong bang khong thil gel na khong ngai sut na khong om cha tel sak leu chin huchi khong kha sia moi vewa atung nai lo hi tok le atung da na ngai to thil hisap theu ma analyze situation and associated risks hong ai kele situation ho analyze siamo gel siamo rule system process chi te khong kha set siamo evewa rule set di system process khong and wachi te khong kha set siamo he bol siamo organization khong na se puale le ma organization ana set na te vision tup langim te khong man pha sak te khong kha mau ana ngai poimo ding e vewa yai ti khong hi 42 pesa IQ EQ CQ EQ ma tam lo lon ka hon explain di IQ chi cha intelligent question hi IQ yai kha a khwa khoi le hoi lo etna lam do leng hi bana IQ chi cha chu
thil buai na hak sak na khong solving skill khong le ne wa hi a class high school kai lai khong IQ sang ti kha lai siam we vewa high school kai zo cha siam no lo chi nai tuan lo wa hi la le high school a kha by heart system da wa le pain chinoi ja ka IQ sang do ten khan nuam sa we ve memor ma long sim ngai su naw le long term memory do le ngom chen mathematics ma grammar khong maths lam khong le ni hoi we ve IQ pen kha chin kon gen de som sagi lenga som sagi lenga noi lam ting kha weakness ha lo nine chen som sagi lenga pat za som tan 110 tan kha average chen 110 tung lam ting kha strength ai eve singa ta test ka bol sak khat oma na upang khat 147 IQ ne chen apan le ana chiam te na khat om sai hi ai chu alom le volti khong to le ngai sut na ki bang lo do alom le volti tunga leng ma in chen alung sim le pi ching diak eva IQ pen kha hai dan chong hi dan lo di hin khwa lai sang do khong lai khong hoi tan sim to wa hin khwa pil na siam na khong na lak tam wa le sang to thei zo hu chi lo wa lai khong bang khong ha sim lo di khwa khong jang kholo no mu rang kiam zo thei lai hi ai tan hi se de chi nai lo ma EQ kha ma ni ai kelami dang te lung sim khong thei siam thei na emotion thei siam thei na mi va he pi thei pa na khong mi emotion ta ka connect thei na lung sim lung tanga mi va ho lim pi siam na chi te khong aki janga hi a yai EQ asang ngi ya le counseling psychologist dia kha hoi na hi counseling psychologist line na paile chin siam ding hi lam ka muna le counselor MS psychologist counselor pang mi za ta ko IPP bangla test ka bol sakha ama wale hiya na tammi ve ma align ma na to no tamle tamai EQ chi che chu tang pin EQ to aki koi hom se ka ngai munan atwa men ki ko ya EQ kha bang che tungen hak la le kanung to ke di chi lung sim nei na ma pain taking capacity na thuak zo na thuak zo na hun hak sa bang che tungen na khawa ma nalung tanga khawa chi khong mentally strong ai ke situational fighter hin khwa bang chi tungen hak le bang chi tukin na thuak zo wa chi et na lama hi CQ kha creativity question hi a na creative na khwa creative na to ki sai hi a CQ bang atam ngi la chu ho chu ka gen lang designing ai ke la painting arts chi lam ti khong creativity zat na lam ti khong banga na sim le chin nuam sa di ne ve CQ atama le bang chi de idea how de CQ atama le mi hi sa khong bang le hi ut lo vial le ne ma tuam do wa om khong nuam sa di idea tha kai ke la thil thak bol chi khong nuam sa di ne ve why hai te polin kha think differently outside of the box thinking khong neu ma music or dance le tom te khong hai ting ka hon explain zo dia anona pay dia 43 44 learning style hey education to kisai lai sim na lam to kisai kha mun nga tak et khom de poimo me ve dena kha khat ien khina mai ta yet khit pen kha pek som ni la khata ien na ma som ni la khata ien na som ni le ni ien na lai sim na to kisai do te som ni le lia ien na multiple intelligent te hoi zo IQ ien dia hoi zo cha learning style en dia learning style zo cha ATD angle hoi zo acquiring method
chỉ khong hi lại đây về vậy thì khong khá lại xin là tôi kỳ relate lo pe mà cái DMIT test khá lại xin là lắm tôi kỳ sai pe mà hi à school bang à alom min nào bang ting ting hi sakin bol lang khá a school system khá đom cáng mà đi mà school đang tên khá follow đi ngồi hi pa game changer hi mấy đi hi mà na bol a bol ngam zen không nó mua lang thu giặc lều chen discount thì to pa nào pang khat sang ni le zanga sang ni vel ta nang discount thì đi cái sang nga la ka sang thum khong discount đi cái mà alo mana hi no po le learning style again di learning style chi thum ma visual auditory to kinesthetic learner oma hei tengla ka hat pen chu auditory learner te hi a jang na tung to na thil zil mi wa zo visual learner hi a wa zo kinesthetic learner hi ya na nga koi pen hiam chi na thei chan ma pa le a percent tam na pen hi mai a percent tam na pen hi mai ve na nga ma learning style bang jang dik lo a piang pi lo pen khong to ana thil ana sin na ya le kha thil thei hak diak de sin hak diak de thei siam hak sa diak ding hi visual learner te explain ma sadia wa zo ban in pai di visual learner kha 44 oma anexa kha auditory 45 or zo 46 a kinesthetic pe khat kharang ki explain so on lai hi wai kha kim sip sibang explain lo de ki ken hi apoi mo diak do le ta bang za hiam explain lel de no na kisim thak ding o study tips te bang na sim luat ding o na khoi lwa yai munang explain kim lo de ka hi visual learner na hi a le namit mu na tung to na namit zanga thil zil mi na hi a lai khong na sim cha kha window lam khong yan na lai na sim ale thei lo de nei va wai za ka na book ma net kil ke la lai na sim de o cha thei kin di nei va teacher te khong en lai ong dot chiang a bang cha recalling power bang cha nei thei di namit khong na sing media ma mit na sing ke le na lung sim ma hoi takin ngai to le chin handwriting pai dan khong na sentence te khong nam mita na lung sima mu thei di nei ve hoi takan namit janga na bang khat pe ma hei visual learner te kha graph khong chart khong ai kele drawing te khong ena thil zil thei mi vewa ai kele movie khong picture khong janga thil sin mi dong hi vewa ma a hiwa movie at chi khong bang le lung lut diak ding we ve ta pols ni da kha auditory learner jang na tung to na thil sin mi ei te pol kha hoi taka classroom at teaching ngai kheleu kha in lama sim thak vak ngai khol lo de ve ma sim ngai lo chi na lam hi lo we i lowin hoi takin teacher te explanation khong hoi taka ngai kha kel leu chin thei siam lot tel de azia kha jang na tum to na thil sin mi na hiwa ai jaga hete pol kha thil na zil chang high school kai lai khong nei wale aging in sim leo chen thei kin diak de nei wewa no chuan lai na sim sang bangun lom lai siam do class topper te kyang banga wa om di a topic to ki sai khong wa holim di ma class topper te gen te khong teaching khong ngai khe tam le chen thei kin zo lai di essay pek ni pek thum bai hat dio ma le na sim char dia na sim te alas na sim na ri pen kha na phone in na record dia voice a o na record dia na in mut de kwa na thum na khong na nei zo chang ina na play dia da kal kha zo cha automatic ama ki off di dan in na play repeat in na koi dia chin in mut san le chin nain mut ko ma le cha lai bai hat thei di nei ven a bil a jak na pan san ma adang te khana ki sim be le chen kinesthetic learner te le amao ma atak sa ma thil vasin te a hiwa e kinesthetic learner te kha lai khong bang sim chang wa apum khong tang sak de a kheu khong tang sak polong om de wewa wai te kha khol sak mok lo de azia kha yai kinesthetic learner te atak sa atak
tam pe wa le athil zilu le kin di chi nai ve mo a learning speed tu to ataksa movement u kit ong pai kho me ve chi hanga e lam khong e sing tang mi lam khong chu ching dan zong sak ching dan hoi lo khong in nei u le om kinesthetic learner lei khol lo taksa mok tak sak chi bang le chu om tho na o hai kal bang le chu khen siam ngai tho ma hi le bang ting hi le aman a the ke na naw pang pe nen lai a the kin na dia hi nak le tang sa kwa pai ko ma lai si ma the kin jok le pai ko ma sin sak di le ha vai dan en thei zo ni mu le party bang en hei naw te ta te kem de bang hi wa le visual learner te kyanga te khina a lu khe de dan bang sin sak dik nei le visual learner na ta te hi khak nge nge le e wa na tuin lan hoi tan eno ka lu khe dan chian ai sak de amit zanga auditory learner te le na kamma ma zanga hoi taka a lu khe de dan sin sak de kinesthetic learner te le payo nang ma to chi ama le ten pe pa de khe pi pa de na kyanga pang sak de moi cha thil sin wa hi instruction khong na pia ka le amau learning style zangin pele chen kha amau thei siam de ve ma ta te in anu sedek bazar kai de khita visual learner te na bang chi ho pi dia le visual learner te kha lai gel di en sak de akama gen lo de ma auditory learner te hi le instruction bang chada na pe di agel khiat sang mai na kamin hoi takin na hi chi chiat di ma na kam pau ma zangen hoi takin na ho lem pi di kinesthetic le mau ma to ki thua thil hi pi di ma learning style khat ki thei ta hoi lo ma yai test bang hi ki leo chen ko ya na wa chi bang thei lo du nei ve wa zu hiya ya report om te bang le thei het lo du nei ve 47 page in lut di pek som li le sagi som li le gya te nong phen wa le zo da kwan ma hita he ya kha 47 48 page en leo chen ya 80 di angle nuai kha number ki galom voi ma left or right a why ki kal alai cha te ven alak de no abang ki gel lam chu ka thei ki a why ki gel pen khano personal a hi na 80 di angle ma te khina me kong jang dia veila ma som li om tak la ma som nga om alai tak bangai dia le som li la nga chi nai ve ma la why som li la nga pen kha ya and why a 80 di angle a between a range pen in di wa ye 80 di angle hi page a kha sport lama pai de pai lo de mo sport lama lo ching di mi na hiya lo ching lo di mi chi at na hiya ni na khan na learning bang chi tu ge na kena na learning speed and na le hi pek som li le sagi apotom pen en le chin 35 angle degree below na hi nge le you are born athletic sport lama pai le chin siam de ne ve sport lam pai di mi ne ve 35 angle below hi le eye movement head coordination is excellent thil sin kin di na thil zil le kin di hi le na thei di chu ne attention span khang tom de ve thil na sin kin jak taka wai jaka attention lam kha ki zil ngai thei kin le chen le never give up attitude khong nei tak pi he 35 angle below te nào pang khat Little James Academy kai khat leo ma anun kha ki naw pen banga ayunik nang genin chang dong en chun alom la volten a report to ki sai pen ana dong we jaka ke le report en nai lo naw pang report pen va study nai lo anu ke donginga banga nangna na thei siam dan khat gen di a report adik dan ka hon lak khedi ka chia anun kha kata chu thil zil kin skola teacher ten le buai pi nge lo
ama le ma thil ana sin mei naw pang dang khong chu a chio b chio c chio cha hil ngut ngut ngai ka ta chu chi ngai lo principal nu le in le chia ma principal nu kha kani chingai ya counselor ma hi ya child psychologist le hi ya aman le na chia thil zil kina hi ai naw chu na chia to an class dang te kha a b c chi abai hat ma man kha bang a thil ki gel te khong ana sim thei tai ve kholai khong ai ke le dor khong anu na pot pi changa abang om ti khong na sin thei ta ma in chen 80 angle ama kha 33 hiam kha dei ve angle ma a degree in chen hey report kha dik ma hi chi kha ka hon gen chet ma hi in 35 40 ki kalte kha actively smart people tiang hi ve ma avekin kong sim ke dia na kisim mai dewa 41 to 45 ki kalte kha common people mi zala ka som sagi khong yom nai ve common dawa aloma yom khom nau ma overweight the ve he ti kha akhonung lama pilwang ngai kum som li la nga nung changa overweight ma diabetes khong le nei khak the hi pilwang ngai if 46 to 50 ki kalte kha exercise khong ngai na khol morning walk chi khong yoga khong ngai na khol lo ma khol khong pot wak khol lo ri te loi kha hoi taka ma pi ngai hi 50 angle above the 50 degree above the kha this may be a case of special child person akichia chi hanga kha wai chi hanga kha hu chi te chi nai lo wei hi le le naw pang mi wal phalo lungsim ma mi phacha lo te chu atang pia 80 angle kha 50 angle above te he tang piu chi hanga 50 angle above a hi ja ka mi phalo wal phalo chi na hi chi chia lo hi le le check sak nga ya hi chi ton ka hon gen de tom kimen ma check sak nga hi pilwang na check sak nga hi ma bahau chi te chi nai lo partially or fully mentally retarded ke chi pen ma maybe this may be a ke chi khap thei siam lang next ni pai dia 49 page 49 my leadership style atam jok na lam a person tam jok na lam na ngai mai task oriented ka hon gen ma sa de ai te kha army sung khonga leadership style hi a khovel le yai khovel via leaders te a hung hi tang pi do in ka hon gen dia strict leader hi wa yai te kha task goals target chi khong in kha thanwam sak mo yai te task oriented te kha strict leader in chin goals chi te khong hoi takana sat taka lo chingu tu no lo ching khak lo de la wa la hu alung simu kha amoka lakhiat the lo su buai the lo chini yai te kha ruthless theu insensitive to others feeling while performing a task mo dominant personality tia mitang peve one way communication chi yai ten kha order piak command piak chi khong thang saku nuam sao evewa anwai te thu khong le hu chi pia wangai saklovak khollo dingu mo nung zui te thu khong in chin delegation style of working zangu delegation chi chan chu power sharing nang yai bang mo pong na analau chia vai home he theu ma mo puang na pe he theu relationship oriented leadership style te kha yai te kha bang chi driven by relationship anwai te to akikalu ahoya le nuam sadingu ami te to emotion mo amut khong ale kinga luaw hi te pol chu soft leader soft chi che chu nem ma za kai mi nem te vewa in chin focus on people goal hi talowe vedena chu highly focus on goal mo yai te chu highly focus on people and can be diverted anung zui te khongin
hắc sa salo zien chi khom mu chang a tu tung chu lo man la ki lang le poi ki chi zain hun sak ni no le hak sa na salwau chi pa di te po le wa anung zui te khwa lo zenu a chang changa atup la ngim teu khong man swa kha pa thiu ma chi da na hi hoài rồi ngay tiếc khá dạ alung simun e mà ném mà kind hearted đến trên mi đăng tê feeling khong khwal siam lo mi đăng tê hắc sak na khong khwal siam lo internet ten khát two way communication pak tau đều nung zui ten le ama nuai na siam ten le hoi asak lo tiêu again kia tu khong build down trên participation style of working zangu anwai ting chu decision making a thupuk na la khut chal anwai ting ban dot dingu anwai te thu khong le la dingu chi nai ve 52 page pen kha ka hon explain vak ke dia na enun lan ai poimo ve hi a person tam pen why a graph pen na thei sem ki la graph et da meun lan ya enterprising conventional chi ti wa a person oma a person a tam na pen nang to ki tuak pen chi nai ve bang lam deuh te na sem dia chi nai ve hi pen thum na tan khong en khom leo chin hung dik ma de ve a hat pen a person tam pen khat na ni na thum na tan en leo chin white thum na tan en lan no le no ki thei sem lan bang line do wana sem leng ki to ka ki tuak dia chi thei chat nai ve hi pen kha Holland theory chỉ bên 54 là bài to nó là Mackenzie theory bên chú Mackenzie bằng hiam anh again chỉ lẽ intelligent then 8 multiple intelligent again page 24 à again bên khá khát cháu hát loạt ra cả mi hình kilo chừng nghĩ lâu hi chế về Mackenzie mà nị là thu mắc cái gồm khom chang hát nị là thu mắc cái gồm khom intelligent ni le thuma ki gom khom chang kilo chingpa na hi hin khwa chi ana ge ni ve aman kha 8 multiple intelligent te chi thuma ana khenin chin analytic introspective to interactive ana khen ma wa a graph pen an leo chen hwai kha midanga to nanga ki bang tha lo de ma personalize hi a atuam hi mi mai wai len en thi a hi ki ale adang khat na hi the chu bang page 24 ana pai dia nanga koi pen hat pen a hat pen teng thum a hat ma thum enin lan bang set na bang line to ki tuak de chi ngai sun en lan hwai ki paten na line ding ngai to to le chen hwai hi a zat na ma hi atop na kwan ma hita mai acquiring method til mi ngin ilak lut dan thilizil dani ve toy gen di 55 page 55 en leun enun lan self cognitive method oma effective method oma reverse method oma reflective method oma atang pia kha self cognitive to effective method why teni atang pi aki oma hi reverse method chi khong kha ki om khol loi ve e person tom chik nan i le boy wai lam ngi sime ve ma reverse method bang tengile a person kong explain ma sadia self cognitive method he nanga hi lo bang cha thei di a person en dia atam na pen cho nanga hi mai te khina self cognitive method a 50% mu effective method a 50% ma na mu la chu hei te ni nang jang khom chi nai mai a person a kikima le ma kikim lo wa khara tam jok na om nge le tam jok na pen chau ana build do le chen wai pen nanga hi kia bang 100% tak self cognitive method e ve in chin hei te pol kha independent ma ni chawa le na siam theu thil zil theu wa sot le ngai lo vak lo ma mi le ngai na vak lo ma ni a thil na apat ki wa le sol but dit chi hi lo ve wa te pol kha self starter ama mai na mangyam thila patwa le mo puak na le za la un chin hoi zel lo le lo ching zelu huchela wa sol hata apai cha khamo puana kichian takla kholon chen lo le lo ching khollo ma sol hat but di lo ke bang kaneu lai sim di bang na sim di bang hiam ang ki sol
tam đậu cha xem lâu đậu te pol le ka hi me ya no le 100% self cognitive method no mo le hu chi diu na hi ma thu mang lo na to ki sai le pa se zen la we lung ming khai piang khia ta mi chi ki bang lo ki piang ngi ve ma thi le lak lu dan ki bang lo thu mang lo mi chi lo dan da nom chi hi se zen lo kai ka gen hop chui le self starter mi ka hi ma ya report gen ka hi target centric thil atup wang la ko tum tin tani mai lo ching mau hi sem tun tunu aggressive he pa theo confident hoi ta kan hi tengli la ka hi self cognitive method ten kha confident new controller thi lo kala kim le pam te khong control kha pa ve hi te pol kha boss yu ki sap sako hang sanu ma ton kong dian de effective method te kha imitation learner mi enton athil zil me vewa na high learnability neu stretchable amau ngai lo dan khong le zui theu people oriented mi lom la ka om khong le poisa lo dingu mi khong to lai sim khom khong le poisa lo dingu need motivation he te khong kha sol ha ta lo ching thei mi vewa sol ha ta na sim theu self cognitive method khong na ta te wei le lai sim dia sol kha hu phul het lo de sol de nang sol hat jaga le officer kharong ni thei ve ung lo ching theu good team player flexible supportive ma reverse method chu dei hwai kholoi ve en leo chin go against rule thinking outside of the box reverse thinking ha dei hwai lo this light rational way of doing things chi chu mumal nei taka thil i bol ti khong dei lo dan ki pia te khong kha bot se u tu chi khong eve thei curious impatient hilele reverse method te kha creative na kha creative way was a curious na le ne neu hilele aselam do te kha thei u do dia ku chi man thui ven ma aselam do te ei person tam do khong na nei kha ko le chu mi to ki boy kha mai thi ne ve reflective method ei te le highly flexible unlimited potential conservative pau tam thiu ma ei te kha guide poi mo hoi ta ka guide ngai na ta tiu khong reflective method ai le I mean life u ahin kho za de da nu bang te khong kha na guide dingu support hoi tak na piak dingu time management khong na sin sak dingu mi to ki deal dan people management khong na sin sak dingu eve ma ai te khong kha za kai ding wei conservative next page 57 ye mona stream selection pen kha koi hiam khadin gel khawale stream selection hi an next page a career option te career recommendation te kha based on two things an ki recommend eve khatna kha na personality ni na kha na multiple intelligence white ni besa unki recommend eve stream selection le career recommendation te wai jaka kha za zui tak lo zui thei luat i zui thei a le ma hilele yai sunga kha na lung lut hia chi ki gen kha lo ma na lung lut naung ki thei pi lo ni na kha na skill set bang chit tugin a skill set na la kho ma chi ki thei lo psychometric test si le chin na lung lut nau na interest to na skill set u chi khong ngom kha de ve hiai mu na white te wap kha lo hi hiai mu na chu na miziau na dam suang ki kheng lo ve mizia pen ki kheng lo personality pen ma dam sunga dia hi personality to multiple intelligence white ni besa recommendation ong kipia a hi wai jaka hi ya 57 page a kha science a tampi na mu jaka kha science valak te di class 11 a science lak te di chi na om tuan lo nang na lung lut kia la na siam kia le lak te ngai lo man siam mo le na lung lu ta na siam level lak ve tho de psychometric test lam hi zo leu chin hoi kha hoi zo hi he career option kha in le chin 58 page a pat phen to le chin pek bang za tan hiam page 65 tan 58 a pat 65 tan kha career recommendation a hi medical engineering chi nuai ale
a post a job post a title tuam to moma wa en leo chen star nga te kha recommend pen no wa dia hoi ma na lo ching na dia le a chance lian pen te ve in na seput taka na hi ut tak le star 4 tan zui đi 4 na te le zat thei ve 3 2 1 te kha lak lo hi mem di career ra dia vai tan in zo dia abana 66 page and wala why mo na career zu di ngut to kisai hay mo na gen dia align sao pen na en di wa asau pen anga na tan khong en leo chen why la kana lung lu naw to kitwak pen ana la leo chen poi khol lo di nga hi ma hay mo na thi di kha dena kongen sai hay recommendation kha na personality to na personality to na multiple intelligence white ni be sang ki recommend eve a market khigen khalo market pen na ki study ungai na interest su na skill set white teng thumom loi ve poi mo e career matching na dia ma lunglut na aim in life bol na dia e wai ja ka white teng thumom lo hi alai a saw ma thum tan nga tan an enun lan wai la ka choose lo chen poi lo career counseling kha DMIT test ki bol sak psychometric test ki bol sak white ni report ki in chin bana anaw pang a student pen le hoi taka ki haulim pi question tuam ki dong amau le mau kha hoi taka ki phok swa sak khong muak khong ki pia wa zonu le paten a de saku ata te wa de saklam zong le chuk ki dong ve in chin e career counseling kha psychometric test te khong ki sak masa wa zo interpretation to ka gen pen chat kha interpretation a report explanation wai zo kha hom wa khong ki pia session thum tan khong hi ma career counseling na ta tu nong pai sak nop leng pai sak leo chen hoi taka ana ki hi pia hi session thum tan khong session khada kha fee session khat kha tam lo hong kala e za thum zanga ki khal khong kala ma wa zo aim in life to ki sai se lo kata lai siam thei ma loi vu a khuwa khoi lo ai ke la banga ai ke la naw pang penen a school kai na lama lom le wal te khong to ki suk buai na khong nei le hu chi khong le wam kha fe kai career counseling ni chi cha ma ai ke le graduate khin ta kam zong resume gel pi ngai ai ke le interview mai to de khu chi te khong na san career counselor ten ki deal ve ka hi wai ti khong dia le counseling career counseling session ong book le chen poi lo hi atom na pen din 67 pen wala na ta tiu to kisai ai kila nang test tu na hi le nang to kisai pek khata afeka imu swa theina I thei siam theinai ve hi pe sa mai net sungin a hat pen thum tan chiam tiun lan personality a kha primary secondary chiam tiun lan learning style a kha atam pen chau chiam te dia veka athuma chiam ti ngai lo atam pen chau leadership style atam pen sense atam pen to atom pen thought process atam pen to tom pen chiam tiun lan prefer stream zo bhoi pi wak ngai ka sakeya my question a kha percentage hiu ko ya pen hat pen chi te khong thei lan dominant brain dominant left brainer na ya right na ya chi kha the lai leo chen chi kha ka hon de saka ya kha kong gen lai dia left brain right brain a kha +1 +2 chi dan do bang hiam om khak zen le vai kha na lung hi mo ke leo chen arc fingerprint type na nei zia ka hi ma arc fingerprint type om zia ka hi chi kha ka hon gen dia 68 a kha counselor remarks pen kha ki gyal lo wa hi a ki gyal lo na ziak le kha whatsapp group ya a book report a front page en leo chenwa ka contact number om den chen wai mon ang whatsapp on lan nong whatsapp cha group kharang koi di ka hi a hiai tenga kha interpretation za ki zo hi lo ve information adang om live tampen ma why information dang te kha whatsapp group ang post ding ka hi wai te khana na kisim ding wei ve wai dan hi in study skill bang le oma hoi thei program yai monan namu thei ma bang study skill kha topic hoi pp hovel pumpia super brain te khongin na zatu war record genius war record nga te khongin technical na zatiu
mnemonic technique mo study skill tuam te speed reading chi te khong le oma ye te khong kha zil the hi hung sin leo chin chi khangai na taga kong chala na ta te rong sin sakwa level alai lama yai sang ana satagang pai zo lai ding hi chi le ka hon gen thaka yai speed reading pen bang kha ke ma main speed reading ka hi ma kha minute khada kha word za som ni sorry 220 words khong sim man ka hi speed reading ka hon zuya le a technique te exercise te ka hon zui le minute khada kha 700 words khong sim khin man ka hi ma to kha sima sim kin ka hi hoi ja ka kha na ta tiong sim sak zil sak leo chen maths khong science khong zil na de chu hoi vak lo hi le English geography history chi te khong MIL chi te khong sin na kha jang thi wei ni kal khat sunga social science textbook asim swak di lai pian yayung sin leo khak ni ta khat ni tang niang zo mei ding hi ma tua a reading speed ale thumang kin zo ding hi ung sin leo wai zo lung sim tua na ta tiun mi chi ni zap pen kha natural brain hi a ipiang pi hi a ki train nai lo ve I huak te train brain hi lo ve to hi study skill penang tel sak leo chen hoi taka ki train de ve na huak wa thil short pp chiam te the de dan mnemonic technique khovel pumpi a war record genius war record nga te khong ina na zat te wai te khong kisin pi ding hi ma wai zo career matching to hi mon achu career counseling ngai ke report interpretation hi a hi mon ka hon gen fia chat ke ya career matching bang to ki tuak de bang chida na em in life set di bang tia nang na bang khat the di chi te tam pioma wai te khong bang le hi study skills wang kisin sak te ngai bang chida na lai sim di bang chida na sim cha ki thei kina chi te khong le ma wai zo wheel of life chi hin khwa thil balance dan goal ball di dan mo hin khwa tam pi priorities piak di dan chi hong tam pioma wai te khong kha wheel of life wai khwala kisin sak ding hi chi kha thon gen so ai study skill khang machine sak leo chen hoi pen ma hi in discount kha ki pelala ken he study skill kha sin kha sang nga lama ka sin hi a to ka app sa kha ka learning app sa bookim growth play store pa lan bookim growth chi type leo chen om me hi ka learning app sa kha sang nga ka zwa ka hi a ma tu la tu kha sang ni a discount ka pia ka hi a to na lewa ma tu kal sung tan khong na le na kwa le sang ni ana muding sang thum tak discount hi wa ja ka sin sak leo chin e kha tu kal se sia a hon sin wa khor zo di chi nai lo a khor pen kha om den di adam sung om di tu kala sin man ke kha no na sin man ke le poilo sin man hu no na sin theu ma a zo hun cha certificate ki pe ding hi automatic email hiam WhatsApp hiam ang ki sending hi chi le ka hon ge na ole hay tinga report interpretation is audia DMIT te song bol te teng tinga athak thagin ka hon congratulate ta te all mo ai kile nang ma test tu nei le nang ma ki thei be uta test na hon bol kha kong na kon ki pa pia kon congratulate hi thei siam lo bang hiam madangom le wai WhatsApp group pe nong join en lan wai mona iki dong to de ke pa ka